Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twizere ko buri umwe wese yaramutse neza. Turi mu gitondo cyo kwa kabiri, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Munyemerere turebere hamwe amakuru azindutse, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agezweho muri kino gitondo. Hanyuma mbere ya byose mwaramutse mute, mumerewe mute? Natwe twaramutse neza aho duherereye, reka namwe twizere ko mwaramutse neza cyane. Hanyuma munyemerere turebere hamwe aya makuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane amakuru agezweho muri kino gitondo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Gitega baherereye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi bamaze gutangaza neza yuko nyuma y'amatora aherutse kuba yabaye muri uku kwezi gushize ku itariki 5, ariko kandi bikaza kugaragara yuko CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi wabashije kuba wo kwiharira ibibanza byose. Ubu kimwe mu byo bamaze kugenda bavuga cyangwa se mu byo bamaze kugenda bemeza nuko kugeza amagingo aya ngaya bamaze gufata gahunda ndetse n'umwanzuro ukomeye cyane wuko bashobora kuzafata intwaro bakongera kurwana, hanyuma bakareba uburyo bafata igihugu nyuma y'uko CNDD-FDD byemejwe ko ariyo yegukanye ibibanza byose cyangwa se imyanya yose yo mu nteko ishinga amategeko cyangwa se ishinga amateka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tugiye kurebera hamwe byinshi kubikomeje kugenda bivugwa. Ese koko nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, RDC izabasha gusenya FDLR mu mezi agera muri 3 nk'uko ikomeje kugenda ibisabwa? Ibi tugiye kubirebera hamwe, ariko kandi ndakubwira yuko hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, haba ku byatangajwe na Martin Fayulu waje gusaba amahanga ubufasha bwo gukemura ikibazo cya FDLR, ariko kandi Perezida Donald Trump yatumiye Perezida Kagame ndetse na mugenzi we Tshisekedi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari indi makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari, nuko tugiye kuyatangira. Mwese ndabaramukije kandi bifurije ibihe byiza, mbifurije kuramuka neza. Kuba dukurikiye bari hano mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije ibihe byiza kandi mbifurije kuramuka neza cyane. Abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, reka nguse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda mu makuru agezweho bakomeje kugenda avugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ngo ikore iperereza rero kwihonyora ry'uburenganzira bwa muntu n'ibyaha by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora gukomeza akazi kubera ikibazo cy'amafaranga yo gukoresha mu biro rero bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye nk'uko bigaragara mu ibaruwa iherutse kubonwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Iki kibazo gikomeye rero by'umwihariko cy'amafaranga cyatewe n'ibihugu bimwe na bimwe rero byananiwe kwishyura neza imisanzu yabyo. Hiyongeraho kandi igabanuka rikomeye cyane ry'inkunga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Muri Gashyantare, inama idasanzwe y'akanama k'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yemeye gushyiraho rero ubutumwa rero bwo gushakisha amakuru ndetse na komisiyo ishinzwe iperereza ku ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu, harimo rero ubwicanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, karimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu nyuma yo gufatwa n'izi nyeshyamba za M. Kuri uyu wa mbere ushize kandi Alexis Elajudi ukuriye ishami rishinzwe gutera inkunga iperereza yabwiye inama idasanzwe n'abagize akanama ko rero ibi bihagije ukurikije ibyagaragaye mu iperereza ry'ibanze, birimo rero ubwicanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hamwe n'andi makosa yavuzwe ko byinshi muri ibyo byaha n'ubundi bishobora kuba ibyaha by'intambara. Komisiyo rero ishinzwe iperereza ishobora rero gutanga ibimenyetso bishobora rero gukoreshwa mu iperereza ry'ibanze n'inkiko nk'urukiko mpuzamahanga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Yavuze ko kandi amafaranga ibiro byari byarazigamye yashize nyuma yo gutanga miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo hatangire ubu butumwa bwo gushakisha ukuri, ariko kandi nta bushobozi bwo gutangiza imirimo ya komisiyo y'iperereza. Iyi komisiyo rero by'umwihariko bikora ko ikeneye agera kuri miliyoni 3.5 z'amadolari y'Amerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Ibi kandi bivugwa ko ari bimwe mu bikomeje kugenda biba ibibazo by'ingutu mu rwego rwo kugira ngo baperereze ndetse banamenye byinshi ku bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ngira ngo mwese murabizi ko muri iki cyumweru gishize havuzwe inkuru nyinshi ku bigendanye n'uburyo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Amerika hari ku itariki ya 27 Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe gitegerejwe gusinywa amasezerano hagati y'abayobozi ba Kongo nk'uko bigaragara ndetse na AFC kuri iyi nshuro z'umwihariko i Doha. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano ya Washington DC? Intambwe ya mbere igomba guterwa mbere y'itariki 27 Nyakanga 2025. Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bigomba gushyiraho rero uburyo bwo guhuza ibikorwa. Uburyo rero n'ubundi buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ihuriweho izaba inarimwe rero umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Amerika ndetse na Qatar. Inama yayo kandi ya mbere igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 Kanama. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kuri terre, hari ibintu bibiri byihutirwa, harimo guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bwa Kigali uzwi nka FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa bigomba rero kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi nk'uko bikomeje kugaragara. Amezi 3 nayo gusenya FDLR. Icya mbere hazaba rero icyiciro cyo kwitegura by'umwihariko cy'ibyumweru bibiri cyo gusenya ndetse no gusesengura ikibazo, kumenya aho rero abarwanyi ba FDLR baherereye ndetse no gusangira amakuru hagati y'impande zombi. Hanyuma ibikorwa rero ibikorwa bizatangira amezi 3 yo guhagarika abo barwanyi ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Amakuru agera kuri RFI avuga yuko kandi operation ihuriweho na FARDC ndetse na IDF nayo ngo irashoboka cyane, ariko kandi bizagomba gufatirwa ibyemezo n'ibihugu byombi. Hanyuma kandi ku rundi ruhande rw'ubukungu hateganyijwe indi gahunda kugeza by'umwihariko ku itariki 27 Nzeri, gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa. Ikigamijwe no gushimangira kandi ubufatanye by'umwihariko ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Nk'uko bigaragara imirwano ishobora rero gukomeza igihe icyo ari cyo cyose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umutwe wa 23 ntabwo wo wigeze utumirwa rero muri ibi biganiro bya Washington DC, mu gihe mu mpera za 2021 n'intangiriro za 2022 wongeye kubura imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ukanigarurira uduce twinshi two mu ntara za Kivu, aho rero ingabo z'u Rwanda zakunze gushinzwa gufasha uyu mutwe n'ubwo u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. Ikibazo cya AFC kandi cyoherejwe mu biganiro bya Doha, aho ibiganiro bikomeje by'umwihariko bigamije by'umwihariko kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Avugana na RFI kuri telefone, umuyobozi muri Institute Ebuteri yo muri Congo Pierre Boiseta yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidasobanuye ko rero by'umwihariko bizanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane, nubwo muri aya mezi ashize hagaragaye igisa n'umutuzo. Uyu yagize ati M23 bigaragara ko rero by'umwihariko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013. Ahantu igenzura ni ingenzi cyane, birasa nkaho bagerageje gushyiraho rero ingufu zikomeye mu gutoza ingabo ndetse n'ibindi, kandi ibyo ni ingenzi. Bivuze ko rero dukurikije amakuru dufite mu gihe cy'ingamba zose zatumye habaho gufata ubutaka n'ahanini by'umwihariko ingabo z'u Rwanda zari ku murongo w'imbere. Ku bw'ibyo M23 rero ntabwo byanze bikunze rero yerekanye ubushobozi bwayo bwo gukomeza amakimbirane kuri FARDC nk'uko bigaragara. Ubwo igisiga rero by'umwihariko ni ukureba niba koko Repubulika Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa rero ibyashyizeho umukono i Washington DC, ikatandukanya ndetse ikanasenya umutwe wa FDLR yakunze gukingira ikibaba ndetse no gukorana nawo ndetse no kurebera abizava mu biganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na AFC nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera impungenge batari bakeya, ariko kandi ku rundi ruhande bikaba bikomeje kugenda bituma benshi bagira ibyo bibazo. Mbashimira ko bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Ni Burundi News TV mukomeje kugenda mukurikira. Tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru agezweho.